bafethu kuseyimina uNkosikhona Punushabalala kuona umkhanya kude TV bafethu kunento engifuna ukuniqhuquzela kuyona futhi ngiyacela bafethu eningaphakathi nama ngazi ngoba ijelo yazi ukuthi lingubo ilivula ingubo lingene bafethu namanje ngiyaqhuquzela vele bengikulento yaka Lifeline yazi ukuze sivule le nhlangano yaka Lifeline bafethu bafethu nibonile igebengu zinyuka ngetrash phethi zishonile bafethu asamukela into esinayo ngaphakathi uma bafethu uzazi ukuthi awunagwayi uzozube nawo ugwayi ubheme mfethu noma uyeke mfethu ugwayi mawukuthi uyahluleka ukuthola ungabi imoto etshontsha ugwayi mfethu ejele ngifuna mfethu umuntu wazi ukuthi uba imoto etshontsha imali mfethu no professor washo kanjani manje yasilimaza lento ukuthi mfethu sithanda izinto kakhulu etilongweni yabo ngoba manje abanye bafethu azithola ukuthini uthola ukuthi manje abanye bafethu bagcina benza njani beqwayiza la ngaphakathi yabo phela hlahle bafethu mina ngifuna ukuyibeka lento na hlungu kanjani mfethu ungene ejele uphila ungenagciwane uthi uyaphuma noma uyochecka sunegciwane yobo lapha ejele ucinekile nje mfethu isikhathi esingaka sonke usafe sentence yakho mfethu nawe ufuna ukuphuma kumuzi ushintshe wenze yonke into bra wami kuregcineni uthi uqala umuzi mfethu so uyagula nalento ekugulisayo it's unnecessary ngoba wena uthandane uthanda ukudla uthanda ugwayi bafethu asamukele isimo esiphilayo ukuthi musu sejele lento le ngoba ngisho ukuthi lento yegebengu into lento iyasho ukuthi wayisusu uzoyimela ungathi musuboshiye musufika lapha ngaphakathi wena mfethu ufuna mfethu uveza wena elamanye amasayide singawazi ngawe thina kade sikwazi thina sikhule nawe lokushini and okwes mfethu abafethu abenza lento mfethu yazi ukuthi uyathuka mfethu akubona abantu bafere nje mfethu akasukude akasuke emazweni umuntu akasuke entabeni lento uvela azosuka azoyenza khona la mfethu ngakubo lento le muthi uyabheka mfethu abafethu bayagula bayashona uyaxakeka lo muntu uxakwa yini insipho mfethu ejela into engekho i-roll on phela ngekho mangakunika yona ejele bakunika insipho yokugeza bakunika isixubho bakunika yokwasha yefethu yini eshotayo ejele futhi umugeza nje ungena roll on ngeke unuke lokuyageza lento imahala bafethu lapha ngaphakathi ukugeza kubalekile bafethu ngoba sigcina thina senza njani gcina thina bafethu sesifuna ukuthi silale nabanye abantu lapha ngaphakathi ngokuthini sifuna ukwayi sifuna igawula efethu accepta mukela lokho okunikwe khona ubuzibuze mfethu ukuthi naba nje abanye ekuseni bayavuka kwesibeyobala kweStreamland basaphila nabo kade bedla lokudla okudlile kulingana nawo ayakho umuntu onika ejele okunye ukudla okukhulu kudlula omunye ngaphandle komuntu ogulayo onethikithi ladokotela elimgunyazayo ukuthi akwenze lokho so bafethu lento leni yasigqilaza ngempela mina ngeke ngaba kulento yaka Lifeline lapha ngaphakathi yabo umuntu ongikhumbula omnye mfethu ngaphakathi yabo sivula lenhlangano yina siyabona bafethu gebengu ziyashona singocleaners thina bengicleana la ngaphakathi ngibiza ivisit ngibiza yonke into la so besigcina la kube thina mfethu siyocleana endlini yomuntu asiphelele amandla simbona thina lo muntu uthi ubenzani la yabo ekugcineni kwenza njani kusafarisha nomndeni wakhe nathi sisafarisha ngoba thina fanele siyocleana le yamesi yakhe la popopo la sunqamukile upopopo akasakwazi ngisho ukubreaka mayefona etoilet yena uyena ozenzile lento le so bafethu namanje ngiyasho bafethu please asinakekeleni bafethu ijele akulone lokuthi umuntu oyiproof ukuthi ubani ijele lihlomisa isimilo ushintsha impilo uqale kabusha mfethu ubuye uzoba umuntu emphakathini bafethu akhona nama social worker ngaphakathi abekiwe ukuthi mhlambe uma ukuthi mfethu usuwenza ama pre-release usuzophuma ejele uyakwazi mfethu yekumama sengizophuma ejele so nginenkinga nomuntu noma mhlambe ngadubula umuntu wangakithi noma ngadubula umuntu ukuthi so bayakwazi mfethu o social worker mfethu ukuhlanganisa nalo umuntu ukuze nikhande ini uxolo abantu bengastigmatize ngaphandle umuphuma lokho kube stigmatize ukuthi nangalo yamuntu owayetshontsha siyazi vele ama challenges sibhekana nawo bafethu uma siphumile la ngaphandle
ukuthi mhlambe wona bowutshontsha imoto for instance makulahleka imoto yamakhelwane sobuyile vele bazoba nalento ukuthi futsek buyile ubhunqi kulahleka imoto sebegibela phe kwakho yabo siyakwazi lokho bafethu kodwa leyo nto bafethu vele impilo yendoda bafethu yabo so into engicelayo Majimbo sikathi ngiyanicela nonke bafethu nani bo sisters bafethu ingane zenu mazingaphakathi ejele ninakekele nazi mfethu ukuthi mayecela into yokugcoba noma ecela ini hlanganisani ngoba egcineni uzokwenza into wrong lo muntu especially juvenile namanje ngiyakhala juvenile ngibonile mina khulele kuyona bafethu khulele juvenile ngiboshwe ngiseyingane ngakubona kwenzeka phambi kwami beshona bafethu begula abafethu engene kakhulu ephume egula awucabanga ukuguliswa umfana uguliswa namantombazana siyazi ukuthi phela lento nje sexual intercourse makuthiwa sexual intercourse ukuthi phela ubulili okwahlukene lo kodwa umuntu uyabuka lo muntu wethu uguliswa into eyizeneze usazophuma lo muntu ukhanda kanjani umndeni wakhe ebenese kanje so bafethu ngiyanicela umuntu akabheka ithikithi lakhe ejele umuntu bafethu azi ukuthi ejele uzele ini yeki ukunaka abanye abantu benzana qamele ngehlo sigebe kwenza ngathi awuboni qamele ngehlo wenza ngathi awuthi ithi izokuthiwa ama 26 awadlala ibhola ama 26 awasigili ya but ngicabanga ukuthi bafethu nazi amajele aqala namanje asozafana mhlambe kuqala kwakuyileso sikhathi yabo blue punch mina yabo so manje abekho blue punch manje lokufaka yellow manje yabo so nempilo ayisafani nakuqala so even though bafethu noba sihleli ndawonye silapha ngaphakathi sihleli endaweni eyodwa ndawonye ngizama ukujima amajimbusi mina ngiyaprefer ukuthi at least noma ungajima uthathe walk lokhu iroundela nje ePhene Plaza ngoba bafethu sihleli ndawonye lapha ilanga sithola ilanga linempilo niyakwazi lokho ilanga linempilo if ilanga ungatholi awusekho right isimeni sempilo they try ubona ukuthi spend ukuthi amatisi lapha situbuzela even ngisho into encane engako ithi ilimaze why ingoba mfethu impilo esibhekane nayo yonke sizwa ngabo yabo manje igama lithi privilege nawe yazi mfethu laba abantu bathi wena uyabuza phela ukuthi how high when ubobethi jump wena wakho ukuthi how high so into engizama ukuyisho laba mfethu njengoba bathi ngichaza nje ukuthi uthothi umuntu uyakhula akafuni nokujima leminyaka emingaka bra wami uhleli ndawonye ungenzi lutho ungafuni nokujima ucabanga ukuthi we bra wami uzophuma ejele uvela uphuma wakho la ejele uzohlala mhlambe ngikuphela khona la mfethu ukuthi uyaphuma ejele uJesu chose eshonini that's why umzimba wakhe i optimum temperature yakhe isiveli yena simphindisa under roof yena akasafuni ngisho ilanga yeah so manje uphuma la ngasakhona ukuadapta le impilo le why ingoba bengafuni ukujuluka izinto ziyafuna nokujuluka bafethu siyibambe ziqine nje bafethu impilo nje ngizokutshela yona iyodwa awukwazi mfethu ejele uthatha into ngayona yakho wathatha into ngayona ukuthatha kanjani into esiboshwe ukuthi iyakhuluma into esigebengu iyakhuluma asibambe lapho into yesigebengu bafethu iyakhuluma wena uthatha kanjani into onganikwe yona ngoba ngisho ekhaya uyithatha into onganikwe yona ngisho ngathi uyazi ukuthi okay mina engadlanga kodwa uyabuza mama wami lokho kudla so nalapha mfethu awuyenzi into ongatshelanga yona engizokutshela khona bafethu nina nonke bafethu bosisi nobhuti abanikhona ningibonawo ngithi bafethu ngiyacela ngenhliziyo yami yonke izinto ezenzeke kuthina zingadluleli kubantwana bethu zenzekile kuthina asingabavumeli abantwana sibakhulisayo bayenze lento siyazi vele abantwana bakhula manje bastaboni this and this but asizame even noma uyambona ukuthi seqalile ukwenza ubugebengu mama umbizele umuntu uze kumina njengebhanditi ungasabi ukuthi ungitshela ukuthi yazi ingane nami ngihlezi ngitshethe ayibukele kuwe
ngifuna ukuba isithombe mina ngifuna ukuba mina isithombe sisha lezi ngane ezikhulayo zikhule lezi ngane zazi ukuthi okay yena ubaba vele isigebengu but akafuni ugebengu ofithi yini imuphi umndeni ozokhanda kusasa masonke la soba zigebengu singahloniphana ngoba sonke thina sazi ukuthi hayi mina ngiyakhona ukuzenzela kodwa ngeke uzenzele ngaphandle kwabantu komzali neguidance yakho noma utho usena umzali kodwa khona umuntu okubhekile ngoba ngeke wona iphilise ngaphandle komzali ubani kanti uzokulawula ngoba wonke umuntu ulawula athi indlela ibuzwa abaphambili ngiyanicela bafethu ukuthi sikhulisane ngendlela angifisi ubuyele ejele futhi angifisi ukuthi uzwe kuthiwa uBhunu sephindile ubugebengu yazi nento engikhumbula cishe ngikhohle bafethu one day azejele ngabona abafethu lincane ade lilikhulu ijele sihleli kumnandi yazi umngani wami omkhulu khona intwana yami engibhanta intwana abafethu ngengileshe igama layo kodwa sasibiza ngoDlamini bese isebenzisa isibongo sayo besizwana nalentwana lento njalo ukuthini bafethu into yomuntu ibhasopa ejele umuntu ungathi ukukhonzile yakuthanda elokhu nje ekupogwayi ekupha insangu ekupha yonke lento ukudla into yesiboshwa bafethu yakhuluma ngoba ngisho namanje ufuna leli gama bafethu nilizwisise lapho ukuthi one day umngani wami sizwana naye yazi angikholwanga siqeda ukubala ekseni masiqeda ukubala ngiyaxeka ukuthi bafunani lapha endlini namngani wami lapha yabo ngibuze bafethu wagcwala amaphoyisa lapha endlini kaDlamini indaba umuntu abhekele hayi ngize ngiyithole lento mina hayi bethe yazi uDlamini udlunguliwe ngithi mina bethe uDlamini udlunguliwe kanjani ilento engishoyo ukuthi lese ubhema insango mfethu yabo bangibhema insango yabo mina ngizoyibuka lensango ngibhema insango qhamuke mina siroliwe cha insango ngifuna ukuyishuka la ngibone masiyenza la ngeke uqhamuke mina neready ijoint isiready bese uthi uzobhemisa mina enkantini mina ngifuna uyibona enkantini ikhandwa la mase ngithola istory umngani wami la kahle naye akaqondanga kwenzakaleni ngokuthi ingqondo yena wathi umethetena ngathi mina wena usungeze isilima wena kwamina cishe ngaxabana naye ngathi wena usungeze isilima wena futhi kuwena kahle lento le uyayazi wenza mina isilima wathi weBhunu bengaze ngwabikela kanjani amaphoyisa uma kuthiwa lento ngiyenzini umngani wami ngabona ukuthi mina sekufika ama-SAPS ukuthi uyayivula icase Sodom rape kuthiwa i-Sodom rape lento abayenzayo because warepha abanye abafana ngamtshela futhi ngathi yazini ilento yakho yongena zonke izindlu lezi udla amaparish abantu ama-Eastern Parish bathi etsheleke sidliwa kakhulu ama-Eastern Parish because abantu mabesibona ngithi yazi etshele phela umzali wakho ngeke lo wakubona insuku suthi mafike kuwena mhlawumbe uzobona nalesimathi yabo so mayifika uphatha la ama-Eastern Parish omamova yonke lento le yabo so into engayinothisa kumngani wami mina ngamazi leyo phayi lelo mfana thapha phambi kwenqola besitsho kanje sithi phambi kwenqola so ubudoda bakhe bakubukela phansi ngamtshela mina ngathi yazini wena le mpilo ade uyiphila wena angithandi yabona mina ngisho mfana mina etshela athi fuseke mina dumela ngempama ngamtshela lokho ngathi ejele ke bra wami uzothamba first day ejele ufikile wathamba sulahla udumo mina ngaba nenkani ngiqala mina ugebengu ngoba nawe mfethu la ukhona nawe bhuti nawe sisi lapho ukhona nawe mkhulu nawe baba uma ulazi lokishi uwazi
umfana makuthiwa nje umuntu uphunu bokwazi lo muntu ukuthi unkanini ke lo. So kwaba ukuthi mina ngikho kwenzeka lento kuDlamini. Ngikuphi ngangisema respect lapho mina ngoba ngase ngizophuma mina uDlamini kwenzeka lento kuyena. Hawu mangibuya mina ngibuya ama respect kade ngihambele yaphila. Mangibuye sectionini na uDlamini kunalesi story issue. uDlamini kwenzeka kanyani ngimbuze ke uDlamini bamphemesenya inkantina ngazi ke inande enkantini ngoba uthi yena wathi yaphaphama uyezwa ukuthi hayibo konke yenzeka kumina. So ngizama ukusho ukuthi nasejele bafethu kuyenzeka kodwa labo bantu abaphili negebengu labo bantu nanokuthi ke bafethu konke efanele yazi amajele awafana ahlukene. Kunamajele okubusa khona isigebengu ngempela. Inombolo ishawa ngempela kunejele la wazi wakhona ukuthi inombolo iyashawa la. Uthi ungene eminyango ekubuza ubaba ukuthi i26 noma i28 noma u27 uye la odeserve khona. Amanye amajele abuswa ngobaba ngeke ngiwasho kakhulu akhona la kompangeni. Ngisho ngafika kuphi ko Westfield ushafika eNcome kuphi ngapha kumqongwana ko Newcastle musuke empangeni uthatheka kancane. Why ngoba ilamajele lendlela okwakhiwa kwalela jele lingama camera. Ijele wala manu 80 above ngeke kuyenzeke leyo nto la majele kanjani. Why nibaningi so lento bayakwazi ukuyenza kulamakhulu ukuthi la makamera abo la. Yebo? So umngane wami ngaze ngahamba ngicine ngasitholanga isiphetho sakhe ukuthi wagcina kwenzakaleni ngaye nanokuthi ngophela into engayithola watheleleka nanokugula ngoba lo muntu wami repair ngathi wayesegula. Ngoba ngangezwe kuthiwa nasetoilet bese ngasalokhuza kahle. Noma break esemphelele. Ndenye futhi enye into enza ukuthi abafethu bephelelwa ama break. Lento yokuapha uthi unyusa ifoni. Munyusa ifoni, gcina ifoni ingene kweni ithumbu wrong. Yabo abanye banyusa ngisho imesa amabayonet. Gcina balimaza amabayonet. Mhlawumbe ifoni izofika la ngaphakathi vele isuke ime ngendlela. Wena uyifaka vertical, mayifika la ivele horizontal siyaqhilaza. Yabo? So yonke lento bafethu ngeke udlala lo munye umfana etshena ethi umfana nyusa. Nginyusela kanyani mina into yomnye umuntu mina ngayisebenzisi. Yabona gcina abanye bafethu bayohlinzwa. Benza ama operation lento yokunyusa. Uma wazi ukunyusa nje fethu shonta wazi ukunyusa. Yabo? Bakhona abazonyusela fethu. Yabo? Itshele siyazi bafethu. Vele indlela yempilo. Indlela siphila ngayo igebengu yabo. Ayikho enye into esizoyenza because igebengu ifuthi ngenayo insanga ngoba ade ngishilo zingenayo kwayi bafo. Ilapha eziba nolaka khona. Yabona nje kushoda kakwayi esectionini. Ukhoza trouble. Kuzoba ilento yokunyusa. Uthola ukuthi umunye umuntu unyusile, mhlawumbe unyusa insanga lo muntu. Lensanga iyafunakala ayisenzani? Ayisaphumi lensanga. Sekwenzwani? Sekugcina kwenziwa into wrong. Tshaya athathwe ngani ngensipho. Ngithi into zokuthatha zikejele. Tshaya athathwe ngani kuziphuma lento. Ayisaphumi lento le. Yini na ukushoda kwani kwenkantini. Mhlambe lo muntu unyusa inkantini. Lento engisho ugcina lo muntu useyagula lo muntu lo. Simfaka into eyiningi la. Simfaka ngisho uvimi lo wokutina isinki le. Simcisha ivimi manje. Yini na sifuna lensanga nje. Akakwazi ukunyusa. Sigcina seyagula. Gcina seyohlinzwa. Operation unnecessary ngaphakathi. Abanye ke bayazenzela nje. Uthola ukuthi umuntu une visitor. Kodwa still wenza ungcola ngaphakathi seze uyagula. Seze waba ne-HIV. Uyithole ngaphakathi lento. Engenayo. Akakwazi uaccept ukudla kwejele uthejele sidla ngo2 ngo3 jele lavala. Sonke sivuka siphila nje ekseni.
accept ukuthi njengamanje angisekho ekhaya sengiyikwenye indawo angitsho wena wathi isigebengu wena ingathi wenza ubugebengu ama consequences akhona kanti yini ama consequences obugebengu awuthuke bro wami yitshele nokufa awekho manje so accept ukuthi wena njengamanje bese ngiboshiwe defana ngiyimele indlala yabona nje uqala nje ungena evenini wazi njengamanje angisenza ukwenza ngesikhathi sesitenda ngeke ngisenze isubmission ngo 12 o'clock ngeke ngisenze isubmission ngoba bathi ngihlezi ngenze ekhaya njengamanje once uyalahla lapho ubudoda ngoba ungena wakhe emnyango ejele wangena nje wangaqina sulahlile wangaqina bakubona lokuthatha bathale